Yes, ntashimwe rugira ukidutije ubuzima, nizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza cyane wihangane, kandi ukomere. Mwisi niko bimera, uyu munsi birakunda ejo bikanga. Umunyarwanda ati ntange mbifuriza amahoro n'urukundo, ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo. Nimwebwe mudutera imbaraga, kandi n'ukuri Imana igibaye imigisha myinshi kuko itagabanyije. Of course ntushime Clever, ndi kumwe na mugenzi wanjye Arsene Fabrice neza wamse neza Clever. Imvura hanze uri kwibona gute? Reka twifurize n'abadukurikiye ko rutangiye bibabwira ibihe byiza, twifurize amahoro y'Imana n'imigisha. Bizere ko bameze neza, rero natwe kugira ngo twiganire nabo tubagezeho byinshi bitandukanye twabateguriye. Muri imvura ni iki kiri gutuma ubabize cyangwa se kiri kukumara imbeho? Bivuga ngo niba ntari mu kazi, okay, ndaryamye. Ugikurikira ibintu bya showbiz cyangwa se ibijyanye n'imyidagaduro? Imyidagaduro ndayikurikirana cyane, by'umwihariko umuhanzi Bruce Melody. Bruce Melody muri iyi minsi ufite ibitaramo byinshi cyangwa se urugendo azagira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agiye kuririmbana kuri stage n'abanzi bagiye batandukanye bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barimo Nicki Minaj, Shaggy banakoranye when she's around, ariyo funga match remix, ndetse na Nicki Minaj arimo. Bari kuzenguruka rwose, bazahera ndi kumva ari Miami. Urumva ko ni umuhanzi umeze neza. Showbiz rero nayo ndayikurikira, ariko noneho twiziye muri siporo, tuje kugezaho abantu bitandukanye rero twabateguriye. Ejo bundi uzajya mu bintu bya gakondo, ugiye kureba Rumaga na Cecile Kayirebwa na Bacyusa nabo Muyango muri MTN Iwacu Music Festival, cyangwa se ni Bruce Melody naho yes, Bruce Melody buriya bajya bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ntabwo ari Bruce Melody gusa rero, na Rumaga abizi ko ni umusizi, Cecile Kayirebwa n'abandi batandukanye rero nabo zafata umwanya ngende mbarebe n'iyari ijisho nshimisha umubiri ndetse n'ubwonko muri rusange. Njya nkunda kubona abantu bavuga ngo muri ibi binyejana byacu cyangwa se muri generation y'urubyiruko ngo ntawe ugira imyaka 25 atarabaye umuhanzi. Ubwo ku bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se ubugeni buhagaze hehe? Ariko by'umwihariko tuvuge mu kuririmba, uri umuraperi cyangwa se uririmba R&B cyangwa Afrobeat n'izindi? Buriya bajya bavuga ngo umuntu wese ushobora kuvuga yanaririmba. Njye ndirimba muri korali, ndirimba ijwi rya kane bazi. Njye niyo ndirimba bitandukanye, wenda no kuvuga ngo ndabahanzi. Njye ntabwo ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi. ngayo ibya Arsene Fabrice Muneza, kunda Bruce Melody, ndetse numva ko akurikirana showbiz, nanjye nkurikira showbiz. So twigarukiye mu makuru y'imikino menshi atandukanye, ariko mbere yuko tuyatangira abantu bari kuduhamagara mwitonde. Mbere yuko tuyatangira, reka twizere yuko mumeze neza kandi turi bane tukagirana no ku musozo. Niba turi bubane tukagirana ku musozo, no kuri Imana iguhe imigisha myinshi itagabanyije. So of course tugarutse mu makuru y'imikino, turahera kuri ikipe y'igihugu Amavubi. Ese iki nicyo gihe cyiza cyo kwerekeza mu gikombe cy'isi? Turava kuri Amavubi, ariko by'umwihariko turajya ku mutoza wayo Frank, wamaze kuvuga ko yababaye cyane ubwo umunyamakuru umwe mu bakorera ibinyamakuru bikorera hano mu gihugu yatangaje ikipe y'igihugu ibanzamo akamufata nk'umugambanyi. Ni ibintu bitashimishije umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi, kugeza kuri ubu iyoboye urutonde muri qualification ya ubu bigeze gutya bwa ati twagiye ikipe y'igihugu yagenda turava mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri igikombe kizabera. Noneho turava ku mutoza turerekeza kuri shampiyona y'u Rwanda igomba gukomeza muri weekend. Kiyovu Sport, APR, Rayon Sport iri kumwe na Bugesera, n'andi makipe menshi atandukanye turagarukayo. Turava kuri shampiyona y'u Rwanda turerekeza kuri Rayon Sport, n'ubundi yamaze kubona abaterankunga bashya abafatanyabikorwa ariyo Kwesa Collection bongereye amasezerano ndetse n'igihozo. Turavaho yanamaze no
kuzana rutahizamu w'imyaka 28 uturutse muri Guinea. Aciye muri aya makipe turaza kubwira ikipe y'igihugu Amavubi batarengeje imyaka 18 yamaze kwerekeza muri Kenya mu mikino ya Sekafa. Ifite aya makipe izatangira gukina ryari turaza kuba duhari. Turababwira kandi neza ikipe ya Young Africans iyi yamaze gushyira imyambaro mishya hanze nyuma yo yari ifite. Urabizi Young ejo bundi ikimara kugira gutya itsinda Simba ikabishyira kuri billboard cyangwa se kuri amascreen yamamaza bikorwa yo Karubanda niko bakunda kubyita mu kinyarwanda cyiza. Ikipe ya Young Africans rero nko bamaze kubivuga nyuma yuko ikoze utwo dushya twinshi, ikipe igira udushya twinshi rero yamaze kuba ishyira imyenda mishya hanze. Turaza kubabwira ibijyanye n'iyo myenda ndetse turaza no kuyibereka kuri televiziyo. Mukomeje kubana natwe mwende mukomeze kudukurikira. MP cyangwa se Honorable Ezeka Adongo Munyegana uherutse mu minsi ishize uherutse gutangaza yuko abayobozi bo muri Ghana cyangwa se abadepite bo muri Ghana batagakuriye kumunga ubukungu bw'igihugu nkuko hari Magoya amunga wenda nk'insinzi ya Manchester United avuga yuko ngo baratsinda Magoya yajyamo wakitsinda. Uyu nguyu rero nyuma yo kubivuga bicishe muri cabinet yari iri kuba yarayoboye cyangwa se yararimo, noneho biza kugera kuri Harry Maguire aramwihorera. Maguire mu kwitwara neza uyu muyobozi yasabye imbabazi, noneho Maguire ndakubabariye arangije anamwemerera itike ya VIP yo aramubwira ngo tuzahurire Old Trafford. Ibaze noneho ibaza agiyeyo Maguire akongera agakora noneho yanamuhaye itike iri muri ya VIP byaba ari ikibazo cy'abaragabumamunwa. So ku mugabane w'Uburayi harakomeza amashampiyona atandukanye. Ubwo English Premier League irakomeza, La Liga irakomeza, Serie A irakomeza, Budage nabwo irakomeye, Bundesliga irakomeza ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Uwo bita Mario Balotelli yamaze kuvuga cyangwa se aza nk'utokinga kuri federation n'umutoza by'Abataliyani avuga ati komeze neza nkabameruka muri equipe nationale y'Ubutaliyani 2018 kuki ntari gukina, kuki bidashoboka ko nagaruka. Ni Mario Balotelli uri kwitwara neza mu gihugu cya Turukiya. Navuga ko nanjye ari cyo gihe kugira ngo ngere gutekerezwaho rutahizamu Mario Balotelli wanamenyekanye cyane mu ikipe ya Manchester City, wakoze ibigo bitandukanye. Reka dutegereze icyo Abataliyani bazabivugaho cyangwa se icyo bazemeza kuri ubusabe bwa Mario Balotelli, ariko umwe mu bakinnyi navuga ko bameze neza cyane. Turaza no kwerekeza ku kirego cya Benjamin Mendy wa Man City. Turaza kucyerekeza, turaza kubiganiraho, turaza kuganira kuri uyu musore Benjamin Mendy nyuma yuko ashinjwe ibyaha bitandukanye. Turaza kugaruka ku maherezo y'urubanza rwe cyangwa se uburyo urubanza rwe rwarangiye, ndetse tunagaruke nyine ku bijyanye n'icyo kirego, na cyane yuko we atangaza ko agiye gushyira mu nkiko ikipe ya Manchester City. Noneho turasoreza kuri Edo. Hamaze kugaragara udukangara dutatu tw'amakipe atandukanye agomba gutomborana muri Euro izaba umwaka utaha 2024. Ayo makipe na ayahe ashobora gutombora ayahe turaza kuyacishamo amaso tubabwire, nandi makuru menshi acicikana ya sport atandukanye turaza kuyabagezaho. Nizere ko mumeze neza cyane, tubane kandi tugende ku musozo. Reka tuzamuke mu kanya tubanze dufate ku mazi, twamamaze n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa, ubundi tugaruke na Goodrich Sport News irambuye ku buryo burambuye, umenye makuru y'imikino menshi atandukanye. Nibajye kure. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya gatatu ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3,
graphic design and software development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: complementary therapy diploma y'amezi 6, massage therapy mu mezi 3, fitness and gym instructions mu mezi 3, hydrotherapy and sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. We believe education is a right, not a privilege. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Empowering students around the world to access the best education is our passion at Applied World. Mega Global Rings is accredited international recruitment service providers for Applied Board since November 2023. Our partners and students are the heart of everything we do, and we are committed to enabling your success. Dear Africans, we can connect you to the best school in Canada, USA, and Europe. Also, scholarships are available. Since 2015, we helped over 400,000 students from more than 125 countries around the world pursue the dream of study abroad, build new careers, and become who they aspire to be. From 2024, we want to be helping more than 10,000 African students to get the best school abroad. Join us. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumerera iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodrich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Mega Travel and Tourist Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu, kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kubari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Republika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788 31 76 22 cyangwa se ugasura website yacu wa eshatu @megaglobalink.com.
banyarwanda banyarwandakazi namwe baturarwanda nimvuga impamba y'ubuzima mu myambarire ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wadusanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etaje ya 3, umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 53 13 Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Yes, twongera kubaha ikaze cyane, twizera ko mumeze neza cyane. N'umwanya tuba dufashe tukabanza gutumikira abaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa. Niba ushaka kwambara neza, wabonye ahantu ushobora kujya kwambarira imyenda itandukanye ndetse n'inkweto, ariko niba imitsi yawe itari gukora neza, ushobora no kuza hano muri Goodrich tukakora massage, hari na sauna n'ibindi byinshi bitandukanye. Arise, tugiye guhera ku ikipe y'igihugu Amavubi. Hari n'umuntu umaze kumbwira ngo musuhuze ngo ufite vibe, ufite n'ijwi ryiza. Arakoze cyane, reka nanjye mfite mfata n'uyu mwanya. Inyasi atuye hariya i Remera. Arambwiye ngo uwo mujama ashobora kubaza siporo wenda n'ubwa mbere akubonye, ariko ngo ufite ijwi ryiza ari so attractive. Arakoze cyane, reka tunamushimire ko ari kudukurikira, ariko tunashimira n'abandi batandukanye bakomeje kudukurikira. Nanjye mfate mu uyu mwanya nifurize abasore nka Ramberi ibihe byiza, nifurize abasore nka ba Juma ibihe byiza, abasore nka ba Isaac n'abandi bakobwa benshi batandukanye mbizi ko badukurikiye. Reka tubifurize nabo kugubwa neza. Rero Inyasi ndamushimiye, arakoze cyane, kandi buriya kubona motivation cyangwa se kubona umuntu ugushyigikira mu byo ukora byose, wabitangiriye uvuga ko tubereye hano bo dukora cyane kubera bo, ko tubashimiye kabisa, kandi mukomeze kubana natwe. Turaje rero, tuje mu busesenguzi, tuje kwinjira neza noneho mu byo twabateguriye. Reba twagiye urusose ko twanabwira bafana nawe aradukurikiye cyane. Njya kuza sambwira ati sindi buvaneho, ndashaka kumva amakuru y'imikino si nyaheruka. Ariko reka nasuze umubyeyi wanjye di, reka nsuze papa wanjye kabisa. Papa wanjye nawe ndabizi ko ubu yicaye imbere ya televiziyo nawe ari kudukurikira. Nawe umubyeyi wanjye yumve ko mwifurijwe byiza, ndetse na famille yanjye muri rusange. Dukomeze rero, abandi bose mudukurikiye mwese amahoro y'Imana. Iri kugwa, imvura itari kugwa, akazuba kari gake ihangane, ariko mudukurikire munezerewe. Tugarutse n'amakuru y'imikino menshi atandukanye. Turahera kuri ekipe y'igihugu Amavubi. Ese Arse, iki ni igihe cyiza cy'Amavubi cyangwa se cy'ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda? Urakoze, ntekereza ko baranayibona hariya kuri screen. Ngari Amavubi iriya ni ikipe yabanjemo ku mukino u Rwanda tuyicemo twihuta. U Rwanda rwakinnye na tugarura iriya kipe yabanjemo kugira ngo tuyicemo twihuta, ubundi twanzike tugaruke kuri Amavubi muri rusange. So niba ikipe y'igihugu yari yabanjemo Ntwari Fiacre, ikinisha Mbarenga afite ikinisha Manishimwe Mangwende, ikinisha Niyonzima Olivier Sefu, Manzi Nsieri, ikinisha Mutsinzi Ange, ikinisha Muhire Keve, ikinisha Bizimana Jihad, ikinisha Lage, irangije ikinisha Gilbert ndetse na Nshuti Innocent. Iyo ni ikipe yabanjemo ku mukino u Rwanda rwatsinzemo South Africa cyangwa se Bafana ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Mugisha Gilbert ndetse na Nshuti Innocent, bose cyangwa se bombi bakinira ikipe ya APR. Urumva jotese iki nicyo gihe cyiza cyuko abanyarwanda noneho twabona Amavubi yerekeza mu gikombe cy'isi. Urakoze cyane. Narindimo ngaruka kuri ikipe yabanjemo yanitwaye neza ku mukino bihereranye Bafana bakayitsinda ibitego 2-0. Yego, navuga ko abanyarwanda benshi niko batangiye kubibona cyangwa se niko batangiye kubitekereza, ariko nk'umunyamakuru cyangwa se nk'ijisho ry'umunyamakuru niko abanyamakuru dukunda kubivuga. Iki ngiki ntabwo ari cyo gihe mbona cyiza
cyo kuba ikipe y'igihugu Amavubi yakerekeza muri mondial cyangwa se mu gikombe cy'isi. Tuze kwibukiranya neza amateka avuga ko u Rwanda kuva rwabaho tumaze kwerekeza byibuze mu gikombe cya Afurika inshuro imwe mu 2004 ubwo twajyanwagaho na Jimmy Gatete nyuma yo gutsinda igitego agenda Rwanda A na Rwanda B nyuma yuko Jimmy Gatete yatsindaga igitego i Kampala. Navuga ko ayo ngayo n'amateka y'igihugu cyacu. Sintekereza ko rero umupira w'amaguru ni ikintu gitegurwa, ntabwo ikipe itaranamenyera gukina irushanwa ryo ku mugabane wahita wemeza ko ifite noneho ubushobozi bwo kuba yakerekeza mu gikombe cy'isi. Ahubwo ibi bikwiye kudufasha iki cyangwa se ndabibona gute? Nuvuga ngo iciza nuko umutoza Frank Torsten Spittler atangiye campaign ye neza. Yanganyije na Zimbabwe ubusa ku busa, atsinda South Africa ibitego 2-0. Ni ibintu byiza. Amavubi yarayobotse intsinzi mu mikino 8, yaramaze imikino 8 adatsinda. Ariko tugendeye kuri fact ubu dufite cyangwa se tugendeye kuri fixtures ubu dufite kuri table y'u Rwanda kuba rwajya mu gikombe cy'isi birashoboka. Okay. Nuvuga ngo bijyanye wenda n'umwanya ahagazeho ubu ngubu u Rwanda rumeze neza, ruri ku mwanya wa mbere n'amanota 4, rugakurikirwa na Afurika y'Epfo n'amanota 3, Zimbabwe amanota 2, Lesotho amanota 2 na Benin inota 1. Ariko nje ntabwo nahita mvuga ko umwanzuro cyangwa se icyo abanyarwanda dukwiye gutekereza mbere ari uko ikipe y'igihugu yakerekeza mu gikombe cy'isi, ahubwo dukwiye gutekereza ngo n'iki dukwiye gukora, n'ubu buryo dukwiye gukoresha kugira ngo ikipe y'igihugu itangiye iyi campaign muri uyu mujyo iwukomerezemo, ntiyongere kudeviyanga ibe yajya yasubira muri bya bindi twari twaramenyereye byo gutsindwa kunganya. Dutekereze ese izi mbaraga Amavubi ari kuzikura he, noneho niye dukwiye gushyira imbaraga kugira ngo uyu mujyo dutangiye ukomeze utya. Ikindi iyi campaign y'igikombe cy'isi dushobora kutajyayo ko wenda turi kumwe n'ikipe ya Nigeria imaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro zirenga 3, inakomeye ifite abakinnyi nka ba Samuel Chukwueze, ifite abakinnyi nka ba Victor Osimhen, ifite abakinnyi nka ba Alex Iwobi, ni ikipe ikomeye. Ndetse ni Afurika y'Epfo nubwo twayitsinze nayo ni ikipe isanzwe, kuko twibukiranye neza ko muri nicyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afurika kimaze kwakira cyangwa se cyagize ubushobozi bwo kwakira igikombe cy'isi, bishatse gusobanura ko ari igihugu cy'umupira. Navuga ko rero twebwe nk'Amavubi cyangwa se nk'abanyarwanda icyo dukwiye gushyira imbere ni ukureba uburyo ikipe yacu yaguma muri uyu mujyo, ahubwo bikadufasha no gutegura qualification z'igikombe cya Afurika cy'umwaka utaha. Dutekereze ku mbaraga dukwiye gukoresha, ku myiteguro na experience dukwiye gukura muri irushanwa cyangwa se muri izi qualification za mondial, bizadufasha kwerekeza byibuze mu gikombe cya Afurika, twongera gusubira amateka none hakorwa iki noneho u Rwanda ruhoze. Icyo gikwiye gukorwa rero mbere na mbere hatekerezwe ku buryo aba basore b'abanyarwanda bakwiye kuba motive. Mu buhe buryo? Nuvuga ngo niba umukinnyi ashobora kuvuga ati njyewe ndi umunyarwanda nkunda igihugu, par exemple nka Kwizera Olivier arakubwira ati njyewe ikipe y'igihugu yampamagara nifite na match muri club nsanzwe nkinira, biragoye ko nakwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Kubera iki? Amafaranga ngiye gukura muri equipe nationale ya prime atandukanye cyane n'amafaranga nshobora gukura muri club. Ubwo rero icyo mbona bakwiye gukora, uwo ni Mugisha Gilbert babona kuri screen, wanatsinze n'igitego cya kabiri, igitego cyiza cyane. Icyo Ferwafa ikwiye gukora ifatanyije na Minisiteri ya Siporo, batekereze ku buryo aba basore bashobora kuzajya babona agahimbaza musyi, mbega gashobora gutuma umuntu ababura abene gihugu twese twigiramo patriotism cyangwa se twifitemo icyo kintu cyo gukunda igihugu. Ariko nanone iyo bigeze mu cyitwa akazi, buri muntu wese atekereza ku nyungu, amafaranga, kandi twese dukeneye no kubaho. Hatekerezwe ku mafaranga, ikindi hatekerezwe ku buryo aba basore noneho bashakirwa imikino myinshi ya gishuti. Ngubu izi qualification za mondial zizagaruka mu kwezi kwa 6. Mu kwezi kwa 6 ku mwaka utaha, ikipe y'igihugu nibitarongera guhuriza hamwe ya modu ya winning spirit bari bamaze
yari imaze kubajyamo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda igira na defo yo kuvuga ngo ubwo ni federasiyo muri rusange yo kuvuga ngo niba izagaruka mu kwa gatandatu igahamagara ikipe mu kwa gatanu matariki nayo yageze muri 10 nibyo nasobanura. Ikipe yongere igihurizwa hamwe bayitegurira imikino ya gishuti n'amakipe atandukanye akomeye. Dufite abaturanyi abarundi abagande bakomeye n'ibindi bihugu bitandukanye rego u Rwanda uvana n'uruyange kandi u Rwanda rwakoze izina ahantu henshi. Ntabwo ntekereza ko ari igihugu dushobora kwaka match amikare ngo kibyange, ahubwo nyine abayobozi b'igihugu by'umwihariko mu mupira w'amaguru batekereze ku buryo iyi kipe bakomeza kuyisigasira bakomeza kuyiba hafi. Twibukiranye neza ko ni ikipe y'abanavuga y'abakiri bato kuko umukinnyi mukuru urimo baramubona ni Niyonzima Olivier Seif yambaye nomero 23. Niyonzima Olivier Seif afite imyaka 30 niwe mukinnyi mukuru. Nivuga ngo tugiye gushyira nko kumuzanengo y'imyaka ushobora gusanga iriya kipe yose batarengeje imyaka 24 byibuze. Bishatsemo nk'iriya kipe aba wenda bishize ku mpuzandengo ni 25 ko harimo Fiacre niwe mutoya Muhire Kevin afite 25 ni 25. Nibyo navugaga. Urumva ko ni ikipe bageze mu myaka yo gukina bafite kuba ari abantu bamara igihe kinini batanga umusaruro mu gihe cyose bitaweho neza. Ikindi ibi bibe n'isomo ry'uko abanyarwanda umupira turawuza ahubwo uburyo bw'imitegurire dutegure guturuka hasi hejuru gutyo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi n'abangaba nibava kuri ku rwego tuzongere tubone nabo basimbura ikipe yacu igihoraho Amavubi ajyahora nyine ari kuri top nk'uko tuyifuza nk'abanyarwanda. Sinzi niba wabonye kwirengagiza ndashaka tugaruke gatoya kwirengagiza noneho abakinnyi b'abanyarwanda bakuze ubona byo nta challenge bigomba kugira mu ikipe y'igihugu. Icyo ngicyo naringiye turatsinda ariko Haruna ntari muri Swad naringiye kukigarukaho buriya nta kipe n'imwe igibura umukinnyi mukuru. Abakinnyi bakuru ntabwo tubakeneye wenda ngo baze gukina kubera ko imbaraga z'umubiri ziba zigenda ziba nkeya mbega ambulance umwuka ugenda usubira hasi. Ariko umukinnyi mukuru abazi ngo ni iki barumuna banjye nshobora kubabwira muri vestiaire bikadufasha kugera kuri resultat. Umukinnyi Haruna Niyonzima wakiniye ikipe y'igihugu Amavubi kuva mu mwaka wa 2007 amaze gukina cyangwa se amaze guhamagarwa muri equipe nationale inshuro 111. Haruna Niyonzima cyangwa se n'abandi bakinnyi bakuze bakagere Medi sintekereza ko ari abakinnyi bakabe kuba birengagizwa. Ese abantu barirega baranakina yego baratwara abantu banari bashobora kutaza wenda gukina bijyanye na performance y'abana bahari ariko barakenewe muri Swad kugira ngo bafashe abo barumuna babo kuzamura urwego rw'imitekerereze ndetse n'urwego rwo kumva competition ndetse no kumva igihugu icyari cyo. Yego Nshuti Innocent nibyo yaratsinze ariko se ni mwiza kuri striker kurusha Kagere Medi no? Wenda ugiye kureba ibijyanye n'ibigwi bijyanye n'imyaka turebe bijyanye n'imyaka Kagere Medi ni umukinnyi mwiza mbibutse ko ari nawe mukinnyi watsindiye ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania ibitego byinshi. Navuga ko rero Kagere Medi ni umwataka mwiza. Nshuti Innocent ni umwataka mwiza ariko uri kuzamuka. Ejo bundi wanatsindaga igitego cye cya gatatu muri equipe nationale ariko akeneye Kagere Medi iruhande rwe byibuze Kagere Medi anamufashe gutinyuka nabo ba defenseur badasanzwe. Yes amubeda n'aba barabo ubagira urabakanga. Ndaguha urugero Thiago Silva afite imyaka 39 y'amavuko akina Chelsea n'umunya Brazil ariko nta nshuro n'imwe ikipe y'igihugu ya Brazil iramwirengagiza mu gihe cyose yakina mu gihe cyose agifite atarasezera mu ikipe y'igihugu. Bivuga ngo abantu baze kubyibuka neza Thiago Silva ni umudefenseur wabaye mwiza mu bihe bitandukanye. Ikipe ya Brazil ifite abadefenseur beza bakiri n'abatoya turavuga wenda nka Edir Militao Real Madrid turavuga Marquinhos Paris Saint-Germain n'abadefenseur beza banakuze bari macuba bakabaye kuba bahamagarwa ariko umutoza arabizi ko bakeneye Thiago Silva nk'umuntu w'umupro nk'umuntu w'umusaza kugira ngo aze ababe hafi abafashe kumva neza competition icyari cyo abafashe gutinyuka. Ntekereza ko rero ikindi gikwiye kurebwa ku bijyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi hakwiye gutekerezwa ku buryo aba basore bamaze gukura batari badusezera nk'abanyarwanda mu ikipe y'igihugu
bazajya baba bari hafi y'aba bana kugira ngo bibashe kugenda neza ndetse babashe kubafasha. Nicyo naba mvuze. Naho ubundi abanyarwanda bari baretse kwihutisha cyane ibijyanye no kujya mu gikombe cy'isi. Ibi bishobora no kuzatuma birengagiza umusaruro w'umutoza Frank Trosten Spitler mu gihe yaba atatujyanye mu gikombe cy'isi, kandi ko bamaze kwisetinga yuko ari ibintu bishoboka. Ariko mu by'ukuri biyumvemo ko ahubwo igikwiye kujya imbere cyangwa se igikwiye gutekerezwaho mbere ari cyakabaye kuba gikorwa kugira ngo uyu mutoza utangiye neza gutya bitandukanye n'abandi batambutse barimo ba Gerard Bichel, barimo ba Carlos Aros Ferrer n'abandi batandukanye bagiye batangira nabi. Uyu mutoza utangiye neza tumushyigikire nk'abanyarwanda, tumufashe nk'abanyarwanda, tumube hafi nk'abanyarwanda kugira ngo akazi ke gakomeze neza ndetse akomeze gufasha ikipe y'igihugu. Akabazo kanyuma turi kuri national. So aka kanya bavuga ko ikipe batoza ba kabiri aribo bapanga ikipe, ari ubu ngubu bayoboye ikipe. Ese ntitwaba turi kubishyira ku mutoza wa mbere ariko ibi bintu biri gukorwa n'abatoza ba kabiri? Ntabwo nahita mvuga ngo biri gukorwa n'abatoza ba kabiri kuko buriya ntabwo Frank Trosten ari kuri bande touche nk'igishushanyo cyangwa nka statut tureba gusa n'umutekinisiye. Mbibutse ko yatoje ikipe y'abatarangije imyaka 16 y'Abadage. Urumva ni umutoza uzi umupira icyo ari cyo. Umutoza watangiye gutoza ko mu Budage cyangwa se mu Burayi banategura, ni abantu bazi umupira barategura. Bivuga ngo kuba byonyine baramurebye bakabonamo icyo cyizere cy'uko ashobora kuba yatoza ikipe y'abatangiza imyaka 16 bijyanye n'imitegurire y'Iburayi tuzi. Ni umutoza wabonamo ubuhanga. Trosten rero ntabwo navuga ko yicaye kuri bande touche gusa ngo Jimmy Mulisa na Rwasamanzi Yves abe bo bategura ikipe, ahubwo ntekereza ko bamuha ibitekerezo, baramufasha nyine nk'abatoza bamwungirije n'abatoza bamaranye igihe n'abakinnyi ndetse babazi. Bityo Trosten nawe agashyira mu bikorwa taktike ze nk'umutoza cyangwa se nk'umutekinisiye, bikanafasha ikipe y'igihugu Amavubi kugera kuri resultat. Ntabwo navuga ko rero ari akazi gakwiye kwitirirwa Jimmy Mulisa na Yves Rwasamanzi, ahubwo ni ubutatu butagatifu bwa Frank Trosten Spitler, Rwasamanzi Yves na Jimmy Mulisa. Bose bikwiye kubitirirwa kuko ni abatekinisiye nyine bari hariya kugira ngo bafashanye ndetse binatange umusaruro. So noneho agahinda ka Frank ku byo umunyamakuru Anta yakoze byo kuba yaratangaje ikipe y'igihugu iri bubanzemo mbere y'umukino cyangwa se mbere y'uko noneho umutoza Frank we cyangwa se umutoza w'igihugu Amavubi we ayishyirira hanze. Agahinda ke kura kavuga iki? Frank Trosten nyuma yo gutsinda ikipe ya South Africa yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, avuga ko we nubwo yatsinze ariko atishimiye imyitwarire y'umunyamakuru Mucyo Anta watangaje ikipe yagombaga kubanzamo mbere y'uko match iba. Yego. Frank Trosten avuga ko ibi ngibi yabitewe n'uko icyamubabaje ariko we yiziye abanyamakuru muri press conference cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru akabagezaho ikipe yagombaga kubanzamo bijyanye n'uburyo yari yayipanze. Ababazwa no kuba rero Mucyo Anta yaraciye uruhinga nyuma akajya gutangaza aya makuru. Ntiyanatinye no kuvuga ko ari umugambanyi. Ntabwo yabitinye, yavuze ko iyo aza no kubishobora aba yaramusohoye mu cyumba yatangiyemo icyo kiganiro n'abanyamakuru bijyanye nyine n'imyitwarire y'uyu munyamakuru Mucyo Anta. Ariko mu by'ukuri abanyamakuru tuba turi mu kazi, tuba dukeneye n'amakuru kugira ngo nyine tuyatangaze. Ese nubwo Trosten we avuga nyine ko nanjye nicyo naringiye kubaza ngo gutangaza ikipe kwa Mucyo Anta nawe urabifata nk'ubugambanyi cyangwa yari ari mu kazi? Mucyo Anta yari ari mu kazi, binajyanye nyine no kuba ari umunyamakuru kandi wari wajyanywe kuri tere no gushaka amakuru ya siporo ndetse n'imyariko y'ikipe y'igihugu. Ntekereza ko rero ashobora kuba yarabikoze mu buryo mbega bwo kugira ngo abreaking inkuru bijyanye n'akazi bitandukanye wenda n'uburyo Trosten yabifashe, kuko Anta nawe ni umunyarwanda ntabwo yari ari hariya kugira ngo afashe ikipe ya South Africa kuba yadutsinda cyangwa se kuba byagenda ukundi kuntu. Ntekereza ko rero
Anta yabanje gusohora ikipe abicishe ku mbuga nkoranyambaga ziwe arangije ashyira no muri groupe duhuriyemo ya Ferwafa ndetse anayisohora abantu b'abanyamakuru rusange b'imikino kuba muri Ferwafa abanyamakuru b'imikino ntago babyemeye baravuga ati ntago ari byo abenshi wenda batagiye muri press conference cyangwa se bakavuga ati umutoza yatanze ariko se ashobora gutanga list iri bubanzemo mbere y'amasaha abiri y'uko ikipe ikina akayizana ibintu nk'ibyo banga no kubyemera ariko ngayo nguko umutoza Frank amufata nkaho byaramubabaje ariko ntago dukwiye guhita duciraho umucyo Anta iteka nyine ngo tumufate nk'umugambanyi yuko n'umunyarwanda kandi utifuriza ikiri u Rwanda ahubwo wabikoze mu rwego nyine rw'uko yari ari mu kazi kandi yumvaga bikwiye ko agomba kubreakinga iyo nkuru. Trosteni rero Anta ukunda no kugenda atangaza amakuru mbere kandi amakuru yakenshi Anta akunda gutanga uruntu tumucere y'iteka ariko nawe akunda kugarukwaho bijyanye no kumushinja kuba nyine atangaza amakuru benshi bakunda kwita ibihuha ariko nakazi Trosteni rero nubwo atabyishimiye ariko reka twizere ko ubutaha bizajya binyura mu buryo mbega yishimiye ndetse bunafasha abanyarwanda muri rusange. Ngayo nguko by'umutoza Frank ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi ayoboye n'ibya Anta mucyo mu ndayesi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ahubwo reka twigire kuri shampiyona y'u Rwanda yangarutse Primus ni shampiyona Rwanda National League yagarutse ejo bundi turahera ejo kwa gatano ikipe ya Rayon Sport irakira Bugesera. Shampiyona y'u Rwanda nyuma yuko tuvuye mu kiruhuko cy'amakipe y'ibihugu cyangwa se international break shampiyona y'u Rwanda yo irakomeza ku munsi w'ejo barabibona rero hari akantu kajya kancanga rero cyane dukunda no kubaza icyo kibazo abanyamakuru bose bakunda kubaza icyo kibazo shampiyona y'u Rwanda yitwa Rwanda National League yego ariko iyo ugiye ku mastade ubona hariho Primus nka brand iri ku mastade nyine ikorana na Ferwafa kuki itakitwa Primus National League ikaba yitwa Rwanda National League kandi Primus ikitera inkunga nibyo kuzasobanuza bakatubwira wenda bagariye Ferwafa n'abandi batandukanye ntabwo twahita tubyinjiramo cyangwa reka twikomereze nyine kuri shampiyona iza kugaruka ku munsi w'ejo nyuma yuko tuvuye mu kiruhuko cy'amakipe y'ibihugu barabibona kuri screen ikipe ya Rayon Sport izaba itana mu mitwe cyangwa se izaba icakirana n'ikipe ya Bugesera n'ejo kwa gatanu ku isaha y'isa 12 barakinira kuri Pele Stadium Kigali Pele Stadium. Reka iyi match tuyiganireho. Rayon Sport ni ndashaka ko dusesengura kuri Rayon Sport Bugesera APR Kiyovu Sport match uyu munsi ndetse wenda tukavuga no kuri AS Kigali na Mukura ese turaca kuri Polisi na Marine reka zose twibutsa abantu ko no munsi wa 11 wa shampiyona ko shampiyona yahagaze bageze ku munsi wa 10 shampiyona ikinayobowe ikipe ya Musanze FC n'amanota 23. Reka tugaruke kuri match ya Rayon Sport ndetse na Bugesera ni match navuga ko ikomeye nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa kane n'amanota 16 ariko ikaba ifite umukino w'ikirarane igomba gukina na Polisi ku itariki 28 ndetse n'ikipe ya Bugesera ibonye n'umutoza mushya wanabaye muri Rayon Sport tureba nka 90% ayubatse ari ngo Francis Christian ukunze kwitwa Mbaya. Reka tubigarukeho rero ni Rayon Sport navuga ko imeze neza nyuma yuko igiye yitwara neza mu mikino itandukanye nubwo igifitwe mu maboko n'umutoza Mohamed Wade Python umutoza Yamen Zerfani waje no kwirukanwa resultats zitari zimeze neza ariko kuri ubu umutoza Mohamed Wade kuva yafata iyi kipe mu maboko cyangwa se kuva yisigarana navuga ko ni Rayon Sport ihagaze neza iri no kwitwara neza nyinyi twibutsa abantu ko iherutse gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego bitatu bine kuri kimwe ibitego bya FC Ruvumbu n'abandi basore batandukanye igitego cya Mukura cyo cyaje kuba gitsindwa na Eritatu. Navuga ko rero ni Rayon Sport navuga imeze neza cyangwa se shampiyona yagiye guhagarara iri mu mwuka mwiza ishobora no kuza gutanga akazi kuri Bugesera kugeza kuri ubu
Bugesera iri ku mwanya wa 13 urumva ko iyo ibijyanye n'umusaruro w'umutoza Eric Nshimiyimana uherutse gusezererwa utari umeze neza ariko Rayon Sport iyo twavuga ko imeze neza binajyanye wenda na performance y'abakinnyi bayo twibukiranye ko yari ifite abakinnyi bagera kuri bane mu ikipe y'igihugu ifite Abdul Rwatubyaye ifite Isaac Mitima ifite Muhire Keve ndetse na n'uyu ukina kabiri même na Serumogo Adomar urumva ko n'abakinnyi bakuru ndetse bafite na experience tutirenganyije n'umusore uyu Mugande Joaquim Ojera nawe wari muri equipe nationale y'Abagande ndetse n'abarundi barimo Aruna Musa Majaliwa nawe yari muri equipe nationale même na Emmanuel Manu mvuye kure nawe wari muri equipe nationale n'abakinnyi bakuru rero kandi n'abakinnyi beza bira nk'ikipe nka 11 babanzamo barindwi muri bo bari mu equipe nationale atandukanye uvuga ngo bari muri competition n'ubundi bari mu marushanwa navuga ko rero ni avantage nziza ku mutoza Mohamed Wade ko abakinnyi be bose bameze neza binajyanye n'uko n'ubundi ikipe Rayon Sport isanzwe ifite n'abakinnyi bakuru barimo Nzinga Ruvumbu kugeza kuri ubu ngubu abantu badatinya kuvuga ko cyangwa se badashidikanya kuvuga ko ari umwe mu bakinnyi beza bari muri shampiyona y'u Rwanda navuga ko rero igikwiye kwitegwa cyangwa se igikwiye guhangwa amaso n'abo bahaji ni beza Eric nubwo atagiye amagarwa muri national ni mwiza n'abakinnyi beza n'abaganijuru Eli n'abayishimwe babugingo Hakim bose n'abakinnyi beza igikwiye guhangwa amaso ahubwo n'uburyo umutoza Mohamed Wade azabatereka mu kibuga kugira ngo batange umusaruro abareyo bifuza cyangwa se abareyo bategereje ariko ntabura kugaruka ku ikipe ya Bugesera. Ikipe ya Bugesera ni ikipe ifite abanyamahanga bakomeye cyane by'umwihariko abasore baturuka mu gihugu cy'u Burundi kandi Bugesera ni ikipe ikunda no gutanga akazi gakomeye ku makipe sireyo gusa n'amakipe akomeye yo APR n'amakipe akomeye muri rusange. Bugesera rero nayo niyo ntego yayo Bugesera rero nayo Rayon Sport ikwiye kwitegura nk'ikipe nkuru ntabwo ikwiye kugendera wenda ku myitwarire yayo itari myiza muri iyi minsi cyangwa se kuri resultats zitari nziza imaze iminsi ibona ngibe yashukwa no kuba Bugesera ari ikipe y'agafu k'imvugwa rimwe ahubwo Rayon Sport ikwiye gutegura Bugesera nk'imwe mu makipe makuru ndetse ajya anayigura muri shampiyona bityo rero abareyo nta kintu ubwo baba basabwa mu kujya gushyigikira ikipe yabo n'abafana ba Bugesera nta kindi no gukurikira Kigali Pele Stadium ni ku munsi w'ejo rero kuwa gatanu isaha 12:00. Reka tujye kuri APR nono na Kiyovu Sport. APR igomba kwakira ikipe ya Kiyovu Sport nabwo bazakina kuri Kigali Pele Stadium. Ese nono APR ni ku munsi wa gatandatu ni ku munsi wa gatandatu APR noneho ifite abakinnyi bavuye muri national bameze neza banatsinze ni Kiyovu Sport ngira ngo izakira APR ni ku munsi wa gatandatu nabo bazakina saa 12:00 ubwo hazaba havuyemo AS Kigali na Mukura. So noneho APR ifite abakinnyi bavuye muri national bameze neza gukina na Kiyovu Sport yirukanye umutoza mu gihe iyi national yari iri mu mikino tuze kuba kiriya umutoza wa Kiyovu Sport Kukulos nago yirukanye ahubwo we bijyanye n'uburyo Kiyovu Sport itubahirije amasezerano akubiye mu byo bavuganye yari sezereye cyangwa se yahisemo gusezera ikipe ya Kiyovu Sport wari urimo uvuga uti rero APRFC imeze neza ifite abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu bameze neza abakinnyi nk'abandi ni Nshuti Innocent na Mugisha Gilbert dukesha intsinzi yo ku munsi wa kabiri ubwo Amavubi yatsindaga ikipe ya South Africa ibitego 2-0 n'abakinnyi bameze neza si abo gusa kuko na Ombolenga Fitina nawe match ebyiri Amavubi yateye yabanjemo kuri kabiri ni APR rero navuga imeze neza ifite abakinnyi bameze neza ifite na rutayizamu kugeza kuri ubu uyoboye abandi mu bitego na undi ni Victor Mbawoma afite ibitego 6 kugeza kuri ubu ngubu navuga ko ari APR imeze neza binajyanye wenda n'amanota ifite cyangwa se binajyanye na resultat ifite kuko kugeza kuri uyu munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 10 wa shampiyona ifite amanota 21 ariko muri iyo mikino 10 APR yakinnyemo imikino 9 gusa ifite kirane bisobanuye ngo yatsinze
imikino 6 amanota 18 inganya imikino 3 harimo ya Rayon Sport umwe akaba amanota 21 ikaba ifite ikirane cya Sunrise izakina ku 28. APR rero imeze neza iri motive y'umutoza Thierry Froger navuga ko ari APR izatanga akazi binajyanye wenda n'ibibazo ikipe ya Kiyovu Sport yo imazemo iminsi. Kiyovu Sport ni ikipe nyuma yuko ijemo uruntu cyangwa se ijemo kutumvikana kwa bato mvuye kure plutôt na Juvenal ndetse na François Regis bakunda kwita generali. Urabizi ko byaje no kuvamo ko mvuye kure mvukiye Juvenal yaje kuva muri Kiyovu Sport aza no kugura ikipe ya Adax. Navuga ko rero Kiyovu Sport imeze neza mu cyiciro cya kabiri. Ni Kiyovu Sport ifite ibibazo bitandukanye ariko by'umwihariko ibya mikoro, na nyuma yuko hari abakinnyi bayo benshi berekeje mu ikipe y'igihugu ariko baza gusezererwa, barimo Nze Rwanda Jihadi, barimo Mugiraneza Frodouari. Yego, navuga ko rero bitandukanye. APR yo ifite abakinnyi bari motive, ariko nayo ifite babiri bane muri batandatu basezerewe atari batatu. Barimo Alebaka, barimo Nije na Clement, barimo Musore Shimwe Christian, ariko ni APR ibiri motive mu buryo bwose bushoboka. Ni APR itagigira ikibazo cy'amikoro cyangwa se ikibazo cy'ubukungu. Yego, ni APR abakinnyi bayo bahora bari motive, babonera prime ku gihe, babonera imishahara ku gihe. Noneho binajyanye n'uwo mwuka mwiza uri muri APR bijyanye n'imyitwarire y'abakinnyi babo. Waribonye ko ejo bundi barabapostinze rwose bijyanye n'uburyo nyine Nshuti Innocent unaherutse kubanza mu ikipe ya PRFC yitwaye neza, meme na Mugisha Gilbert desi tuvuze kuri Baka ndibuka yari yakiriye ku cyumweru twareye kuri Enzi twakomeje ntacyo bitwaye buriya icyakwiye gutekereza hano kuzamura urwego kugira ngo ubutaha nyine azaba ari umukinnyi ugomba kuba ari mu ikipe y'igihugu kandi agomba gutekerezwaho n'abatoza. Twari tukigaruka rero kuri APRFC ibimeze neza, ifite abakinnyi bameze neza. Twibukiranye ko ni APRFC navuga kugeza kuri ubu ifite umuzamu mwiza mu gihugu. Yego, umuzamu Pavel Nzira w'umunyakongo Brazzaville, umuzamu kabisa wagaragaje urwego rwo hejuru cyangwa se urwego ruri hejuru cyane. Umuzamu ubona ko ari macuwa, umuzamu ubona ko afite tekinike zose z'abazamu. Yego, bitandukanye na Kiyovu Sport ifite umuzamu mwiza. Kugirirwa icyizere ugahamagarwa mu ikipe ya nationale nubwo bakwirukana cyangwa se bagusohora muri kamp. Ku ruhande rwanjye sintekereza ko buriya Nze Rwanda Jihadi yahamagawe muri equipe nationale wenda kubera urwego rwe rudasanzwe, ahubwo wenda bijyana na current performance, uburyo wenda muri icyo gihe yari ameze. Nawe n'umunyezamu uri kwitwara neza, ariko bitandukanye n'umuzamu wa APRFC Pavel Nzira wagaragaje urwego rudasanzwe kuva ku munsi wa mbere yagera i Kigali mu Rwanda. Twibukiranye ko yahise anicaza burundu Ishimwe Pierre Mario wari usanzwe ari muri APRFC, yaramwicaje burundu. Rega unibuke ko Nzira aranahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville, nubwo muri campaign yo gushaka itike y'igikombe cy'isi atari yahamagawe wenda ariko ubundi asanzwe bijyanye n'icyo umutoza yifuzaga. Ni APRFC ifite umukinnyi nka Ombolenga wa experience, ubwo ndi kugenda mvuga umwanya ku mwanya. Ifite umukinnyi nka Ombolenga ufite experience ya equipe nationale, meme akaba na kapiteni w'iyi equipe ya APRFC. Ni umukinnyi witwaye neza mu mikino ibiri Amavubi yakinnye. Twibukiranye ko defense y'Amavubi yari ihagaze neza kuko ni Amavubi atarigeze yinjizwa igitego mu mikino ibiri. Kuri Zimbabwe clean sheet, kuri South Africa clean sheet, kandi iyo defense Ombolenga afite na yarayirimo. Kuri gatatu bafite umusore nka Niyomugabo Claude, ni Christian Claude asigaye asa nk'ukina imbere kuri 11 cyangwa se ariko twibukiranye neza ko ni match ikomeye ishobora gutuma tactique z'abatoza n'imitekerereze y'abatoza ihinduka. ariko umugabo ugiye kubona Claude kari mwiza kuri number 6 nimero 11 kurusha kuri gatatu. Niyo mugabo kuri gatatu afite default arazamuka. Niyo mugabo Claude ni umukinnyi uzamuka cyane, ariko ni umukinnyi nanone mwiza mu kudefend kuruta Ishimwe Christian. Uriya Ishimwe Christian ikintu arusha niyo mugabo Claude abazamuka n'amasantre meza, ahubwo akenshi uburyo umutoza Froger abigenza akinisha niyo mugabo Claude kuri gatatu, Ishimwe Christian nk'umuntu uzi gutera amasantre agaruka muri boxi akaba ari washyira imbere
kuri 11 ubwo narengatse kuri niyo mugabo Claude nawe wagaragaye muri match ebyiri z'ikipe y'igihugu Amavubi defense bafite abakinnyi beza barimo n'Igena Clement nubwo wenda yaje gusezerwa muri equipe nationale Prince nawe nubwo uradamagaza ko mwiza Buregeya Prince twibukiranye ko bafite na Nshimiyimana Yunus nawe umusore ufite tayi nziza ndetse wanitwaye neza mu gihe n'Igena Clement yari afite ibibazo by'uburwayi mema bafite kari mubi ariko nanone si mwiza ku rugero rwa utari ku rwego rwa n'Igena Clement wenda n'abandi ba defenseur ya PFC ifite ariko ntabwo twakirengeje n'umunya Cameroon ni Bienvenu Salmon Charles Panga nawe mwiza Pam akina imbere Pam ndakubana Pam tuvuye kuri Bienvenu Pam ameze neza nagarukaga rero kuri ariko tunibukiranye ko tutararenga wiya Amavubi hari ibintu byinshi yapfukiranye hari byinshi yatumye nk'abanyarwanda tudaha umwanya cyangwa tudatekerezaho ariko APRFC mu mukino wa gishuti yahuyemo n'ikipe ya Musanze FC yanatsinze Musanze ibitego bitatu uko kimwe cyaje kwanga ni ibitego bitatu birimo igitego cy'umusore Mbawoma birimo igitego cy'umusore Apamu nawe wari wagarutse nyuma yuko yaramaze igihe adahabwa umwanya bijyanye wenda na performance ya Mugisha Gilbert nawe wari umeze neza ariko ukimeze neza barapinda kuba wari umeze neza rero baracyameze neza urumva ko ni APRFC yo ikomeje kuba nyine iri hejuru cyangwa se ifite abakinnyi bameze neza ifite abakinnyi ba experience nk'aba engineer Tadeo Rwanga ifite abakinnyi nk'aba Ruboneka Jean Bosco n'abandi batandukanye ni APR rero imeze neza ugereranyije na Kivu cyangwa se ushyize ku munzani byamera nka gutya sinzi niba wenda bari kubibona ariko ni APR yabiri hano ni APR yabiri hano Kivu Sport iri hano bijyanye wenda n'imyitwarire y'abakinnyi dusoza kuri APR na Kivu Sport ariko Kivu Sport rero tutaza kurengagiza ko ifite abakinnyi bashobora gutanga challenge cyangwa se bashobora gutanga akazi barimo Muhozi Fred nk'uko wari umugarutse umusore w'amacenga ndetse unihuta barimo n'umusore w'umukongomani w'umurundi ubwo sinzi niba mbivuze gutyo byumvikana ariko umusore wavukiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko akaba akinira ikipe y'igihugu y'u Burundi na undi ni Richard Kirongozi nawe utanga akazi bijyanye wenda n'abandi basore barimo bamugira neza Froduari nabo bitwara neza ko buriya kugira ngo ikipe y'igihugu iguhamagare nubwo yagusezera ariko wakoze ubu ufite uburyo witwara budasanzwe navuga ko rero ari ibintu byiza ariko nyine amahirwe menshi nubwo ari derby nyine ariko amahirwe menshi arahengamira ku ikipe ya APRFC bijyanye n'uburyo imeze neza bijyanye n'uburyo abakinnyi bayo bameze neza bijyanye n'umwuka uri muri equipe ya APRFC binajyanye n'uburyo Kiyovu Sport nayo itameze neza cyangwa se n'ibibazo bikomeje dusoze tuvuga ku bijyanye n'imifanire twitega iki kuri babayovu rero ku bijyanye n'imifanire buriya hari defo abafana bo mu Rwanda tugira yo gushyigikira ikipe mu gihe imeze neza Kiyovu Sport ni ikipe imaze iminsi ititwara neza wenda binajyanye no kuba yaratsinzwe n'abakeba twibukiranye ko Rayon Sport yatsinze 3 mu gikombe cya RNIT ibitego 3 ku busa nyine ni Kiyovu Sport imaze iminsi ititwara neza ariko abafana ba Kiyovu nabo ni abafana batajya biburira ni n'abafana mbega bahorana iyo ambiance cyangwa se uwo mwuka wo kumva bashyigikiye ikipe yabo bayobowe na Mzee Medi navuga ko rero ni ukwitega imifanire ku rwego rwo hejuru kuri Kiyovu Sport ariko noneho imifanire yo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se imifanire yo ku rwego nyambukiranyamigabane ku ruhande rw'abafana ba APRFC bagaragaje ko ari abafana bashobora kwishyira hamwe binyuze mu mafani club atandukanye bakaba bafana bidasanzwe cyangwa se bihambaye wenda twarabibonye ubwo ikipe ya APRFC yakiraga ikipe ya Pyramids FC kuri stade ya Kigali Pele ni APRFC rero imeze neza niteze n'abafana bayo bazaba bameze neza kuri uriya munsi batanga challenge cyangwa se bagaragaza ko ari abafana kuko bahari kandi bari inyuma y'ikipe yabo kugira ngo
ikomeze kwitwara neza. So ntago ari ayo makipe azaba akina gusa Kiyovu Sport na APR cyangwa se Rayon Sport na Bugesera. Musanze iyoboye urutonde rwa shampiyona izaba yakira Gorilla, AS Kigali na Mukura, Police na Marine, Muhazi United na Etincelle, Etoile de l'Est, Amagaju, Sunrise na Gasogi. Nayo makipe yose azakina izo match ziteganyijwe muri weekend. Reka tubashimire ko mukomeje no kubana natwe, ariko mukomeje kuduha ibitekerezo, mukomeje kutwifuriza mbega akazi keza, mukomeje kutuka ko muri kumwe natwe. Nibyo rero bikomeze kuvugwa muri shampiyona, ariko nshobora kugira akantu gato wenda mvuga ku ikipe ya Musanze FC, akabika tite Simba kuko no umwanya niyo Simba niyo ntare kuri ubu iyoboye urutonde rwa shampiyona, ikipe hariya mu majyaruguru ikina kuri stade ubworoherane, ikipe ya Perezida Trump nkuko atazirwa musaza Placide. Ni ikipe ya Musanze yagize wenda umwanya munini wo kwakirira ku kibuga cyayo kuri stade ubworoherane hariya i Musanze. yanabitiye Kiyovu ubwo shampiyona mbere yo gufunga kwa shampiyona yakubitiye Kiyovu, yatsindiye Kiyovu, yatsindiye ikipe ya Rayon Sport igitego kimwe ku busa. Iki gitego cya Peter Brevor yanatsindiye AS Kigali igitego kimwe ku busa, ari nabwo umusore usanzwe umunyezamu usanzwe ufatira ikipe ya AS Kigali Yves Kimenyi yagiraga imvune ikomeye cyane. Ariko navuga ko rero ni ikipe ya Musanze ikomeje kwitwara neza, ahubwo icyo dukwiye kwitega tugiye noneho kwitega mbese Musanze nyuma ya international break cyangwa se nyuma y'akaruhuko gato uvugeho gakeya wenda tuzagira umwanya uhagije ku wa mbere wo kwivuga niba ikiyoboye urutonde Musanze igiye kugarukana izi mbaraga, nicyo ngiye nibaza. Ariko ni n'ibikwiye kwitegwa kuko ifite abakinnyi bameze neza nabo barimo ba Peter Brevoro n'abandi bagiye batandukanye. Reka tubihange amaso rero tunarebe ko Musanze izakomeza kuba Simba nk'uko wari ubivuze, twikomereze. So reka twigire kuri noneho kuri Rayon Sport bwite, yamaze kongera amasezerano cyangwa se yamaze kubona yavuguriye amasezerano n'umuterankunga wayo Kwesa Collection. Yego bamaze kuvugurura amasezerano noneho ndetse barasinya amasezerano mashya n'igihozo house. Navuga ko ni ikipe ya Rayon Sport wenda binajyanye na payroll yabo cyangwa se binajyanye uburyo ihagaze ku buryo ku isoko amafaranga isohora buri kwezi bijyanye n'imishahara cyangwa se bijyanye n'uburyo bwo guhemba abakinnyi. Rayon Sport isohora miliyoni zirenga 42. Abenshi rero bagiye bagaruka ku kwibaza batese ni Rayon Sport izakomeza kwihagararaho cyangwa se itazahura n'ibibazo bya mikoro nk'uko byamenyerewe. Ariko ni ngira ngo nejo bundi bwo perezida wayo Jean Fidel Uwayezu ukomeze yuko mu madeni miliyoni 600 zirengaho basanze yasanze ikipe ifite bamaze kwishyuramo nibura babura nka miliyoni 250 batari bishyura. Navuga ko uyu mugabo Uwayezu Jean Fidel umugabo wahinduye byinshi kuva yagera mu kipe ya Rayon Sport. Ni umugabo washyize ibintu ku murongo ku buryo ni ya Rayon Sport tutacyumvamo ibintu byo vuga ngo ntibahembwe abakinnyi bivumbuye, abakinnyi ntibari kumvikana n'umutoza bijyanye wenda no kuba batari kubona izo prime nyine bigendeye no kuri rya jambo bavuga ngo once a soldier always a commander. Ni Uwayezu Jean Fidel rero wahinduye byinshi. Navuga ko rero akomeje n'inzira yo gushakira iyi kipe uburyo bw'imibereho biciye mu baterankunga. Twibukiranye ko ikipe nimwe makipe afite abaterankunga benshi bagera mu 8 cyangwa 9 wenda batanga n'amafaranga wenda bitari ngombwa ko umuntu avugira kuri mikoro cyane ko nta n'ufatanye dufitanye nabo. Ariko Rayon Sport nyine ikomeje iyo kampanye yo gushaka uburyo ikomeza kubaho, ariko ikabaho nyine mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo wishyira kuri climax, mu buryo buyishyira mu bice cyangwa se buyihoza ku gasongero k'amakipe na cyane yuko ariyo kipe n'ubundi ikunzwe hano mu Rwanda. So Rayon Sport rero yamaze kubona umuterankunga cyangwa se umufatanyabikorwa mushya Gihozo House cyangwa se kongera n'amasezerano y'imikoranire na Kwesa Collection n'abambika iriya myenda mubona Rayon Sport yambara ni Kwesa Collection yibambika. So yamaze noneho kuba yazana rutahizamu mushyashya w'umunyagene bamwita Arsene Kamara Agogo w'imyaka 28 waciye mu makipe atandukanye harimo nk'ikipe yo muri Maroc UAS Agadir
DC ndetse yari muri ikipe ya Guinea yakinnye cyane 2016 hano mu Rwanda. Wibuke ko Guinea yitwaraga neza, yanakiniraga hano kuri PR Stadium yitwa Stade Regional i Nyamirambo. Ni n'ikipe nakurikiye, wenda abijyanye uko wenda ari kera, ariko na urabizi umupira kujya urakoze. Ni Rayon Sport yamanuye rutayizamu mushya, yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe International Airport ku isaha y'isa 8 z'ijoro. Randira dufashe mubereke kuri screen kugira ngo mumurere n'ibyigo nuko abanyamupira tujya tubita baramubona. N'umusore ari kumwe na Robzi ari ushinzwe communication muri Rayon Sport, baramubona amakuru. Ni umusore rero wambaye isengeri ya Chicago Bulls nomero 23, baramubona. Ni umusore rero uyu musore Arsene aza kubafasha abereke wa mufatanyabikorwa wa Kosa Collection, naza kumubona hafi ahubwo mu gihe turi kuri Arsene w'imyaka Gogo Kamara w'imyaka 28, ariko sinzi wenda muri Afrika aratsinde wenda ntabwo nahita mbivuga cyangwa se mbigarukaho cyane, ariko se ubu wowe umurebye mu maso urabona koko ari umusore w'imyaka 28? Yego ako kimureba abona ko afite imyaka za 40, ari umuntu wakoze neza imyaka 20. Afrika ariko ni umusore, ariko ni umusore biragaragara. Ni Arsene Gogo rero Kamara waciye mu ikipe ya HUS Agadir yo mu gihugu cya Maroc, ndetse wanagaragara ariko baramubona ni umusore mbega imbogo umubiri umusore cyane, mana y'u Rwanda. Uyu ni umusore pe, ni imbogo kabisa, cyangwa se ni simba rwose. Dusigaye twibaza abadefanseri ntabwo bazamukira, dusigaye twibaza ese uko angana ni nawe umupira akina. bibaye iyi ngano y'uyu musore ari nawe umupira akina, abadefanseri bazamwumva pe. Ni umusore hari amakuru rero ndi kugenda mbona mu gihe wenda dukomeje kumuvugaho komeza ngo nta kipe noneho amaramo kabiri. Reka nze nshake aho uyu musore yaba yaraciye, se yaciye mu mikino. Twari dukomeje ubusesenguzi kuri uyu musore. Ni umusore nk'uko twari tumaze kubivuga wagaragaye muri Chani ya 2016 yabereye mu Rwanda. Yaranakinaga kuko yanatsinze ibitego 2 kuri match ikipe ya Guinea yanganyijemo na Tunisia, ibitego 2 kuri 2. Reka mbibutse ko rero ikipe ya Guinea yanatsindiwe kuri finali n'ikipe ya Congo Kinshasa, ko ariyo yatwaye iyo Chani yabereye mu Rwanda. Ikipe yarimo abakinnyi nka Bertier Vumbu na ba Eliane Shake, abantu barabibuka. Uyu musore rero Arsene Kamara Agogo n'uwo kwitega wenda bijyanye na taye ye tubonye, bijyanye nyine n'umubiri tubonye. Ni umusore kabisa urabona ko ku mbaraga ze z'umubiri nk'uko abanyamupira dukunda kubivuga, ni jigo. Urabona ko wamugereranya n'abasore nka ba Ismaila Diarra baciye muri Rayon Sport, n'abasore nka ba Sakongo Michael baciye wenda ho gatoya ku rugendo rw'uyu musore Arsene Gogo Kamara. Noneho yatangiye gukina by'umwuga muri 2015 akina mu ikipe yitwa Kalam FC yiwabo ubwo muri Guinea. Muri 2016 uyu musore yaje gukina muri Hassania FC yo muri Maroc, avamo muri 2017 yerekeza umwe n'igihe yagiye amara byo nakuye ko namara kabiri. Muri 2017 yerekeza mu ikipe bitwa Horea FC yiwabo muri Guinea. Muri 2022 Arsene Kamara Agogo yerekeza nanone mu ikipe yari yakibanjemo 2015, asubira inyuma ajya muri Kalam yiwabo n'ubundi muri Guinea. Noneho muri 2021 uyu musore yaje kwerekeza muri ubwo ni 2020 yasubiye iwabo, 2021 avamo yerekeza muri Asaka Dimare yo muri Senegal, sinzi niba yizi Diama yo muri Senegal. 2022 uyu musore yaje kwerekeza muri Gaderiwe yo muri Senegal n'ubundi ubwo yahinduye ikipe ariko mu gihugu kimwe. Noneho mu ikipe y'igihugu ya Guinea yakinnye imikino 11 atsinda ibitego 2 byonyine. Navuze kubibara
ubwo ushobora gusanga ari byo yatsinze muri nationale yego uyu rutahizamu rero afite imyaka 28 nkuko bigaragara mu byangombwa bye ariko wenda reka ejo perezida Uwayezu Jean Fidele ajya gutangaza cyangwa se ajya ku breaking inkuru yavugaga ko agiye kuzana rutahizamu uzashimisha abareyo cyangwa se uzahoza abareyo amarira. Reka wenda dutegereje turebe ko kuri Nsieri muri Yego B wakoze intoza urugendo rw'uyu rutahizamu nawe tumwifuriza no kugwa neza. Nari nkigaruka rero ku bijyanye na tayi y'uyu musore, ni umusore twagereranya n'abasore nk'aba Ismaila Diarra muramwibuka muri Rayon Sport, twagereranya n'abasore nk'aba Tidiane Kone nabo baciye muri Rayon Sport, twagereranya n'abasore nk'aba Sarpong Michael nawe waciye muri Rayon Sport b'abasore ariko bahiriye wajya muri Etincelle niba atari Musanze. Nitwiremeze ko hari n'abasore nka Sanyogo ndetse n'abasore nka Idrissa Danyogo nawe b'abasore abasore ku mubiri ariko n'aba Alassane Tambura bari abasore ariko nyine batigeze bayihira ku mupira ku kirenge. Reka wenda dutegereze turebe buriya ikibuga n'umucamanza mwiza, natwe turari nk'abanyamakuru ngo tujye tuba duhari kugira ngo tubamenyere ngese bakunzi ba Rayon Sport, bakunzi ba Murera koko uyu musore koko yaba azi umupira nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko bitangazwa. Reka yavugaga kuri Sere Kamara no kuri Rayon Sport muri rusange. Ntabwo twava mu Rwanda tuterekeza wenda kuri ekipe y'igihugu y'ingimbi y'abatarengeje imyaka 18 yamaze kwerekeza muri Kenya. Reka tuvuge twihuta, aradufasha Landry Ibereke, tuvuge twihuta kugira ngo tuze kubona umwanya wo kujya muri shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi. Hari n'imikino ikomeye, mbabwire yuko hari Manchester City igomba gukina na Liverpool n'indi mikino myinshi itandukanye. Reka mvuge kuri national twihuta, ikipe ya national Amavubi national y'ataje 18 yamaze kwerekeza muri Kenya. Sinzi niba wenda ndi buvuge abakamvuga abakinnyi wenda yagurukanye staff nago nubwo nabyo bari ngombwa, ariko kandi mvuga abakinnyi, mvuge imikino bazakina, amakipe bazahura, ubundi twigire ku mugabane wa Afrika ho gatoya. Ndashaka ko tuza gufata iminota ihagije kuri mugabane w'Uburayi mu mashampiyona atandukanye. Ni ikipe y'igihugu Amavubi yahagurukanye Landry dufashe ku ruhande rw'ibyuma ayibereke hariya. Ikipe y'igihugu Amavubi yahagurukanye Kanyirebe muri Ferwafa, ndabona arayidufasha ibereke nako nanjye reka nze mbabwire ngo yagurukanye bande, ndababwira abakinnyi kugira ngo bize kwihuta. Yagurukanye staff nini cyane ariko irimo abanyezamu batatu bita Kwizera Pacifique, Nigena Abdul, Ishimwe Moise, ndetse yagurukanira Koze Jean Paul, Sibomana Sultan Bobo, Tinyimana Elisa, Hosea Kennedy. Yagurukana Hosea Kennedy baramuzi n'umusore wa Gasogi United. Hosea Kennedy Ruhamye Nkiko Ivan, Ishimwe Chris, yagurukana Byiringiro Eric, Iradukunda Pascal, Dushimi Iradukunda Pascal utararenga aho ngaho ni kapiteni wa Rayon Sport cyangwa se ni kapiteni w'ingimbi za Rayon Sport, bamwita Iradukunda Pascal cyangwa se Petit Messi cyangwa se Petit Score nkuko abari bamutazira. Ihagurukana Dushimimana Baltazar, ihagurukana Irakoze Wilson, ihagurukana Rukundo Olivier, ihagurukana David Okose, ihagurukana Ntwari Anselme Niyonkuru Protogene, Ntwari Majalun, ihagurukana Byiringiro Bione, ihagurukana Dushimimana Didier, Kwizera Ahmadi Kabera Bonheur, ndetse ihagurukana na staff itandukanye. Ihagurukanye Turatsinze Amani Hod, ihagurukana Kayiranga Jean Baptiste, ubwo ni ndabona ari head coach umutoza mukuru. Ihagurukana Romami Marseille, ubwo ni umutoza wungirije. Ihagurukana Ngirinshuti Benjamin, ni umutoza w'abagardie. Ihagurukana Otema Peter Kagabo, FC, ubwo si Peter Otema baramuzi cyane, yamenyekanye mu makipe akomeye Rayon Sport,
birashoboka ko ni umutoza ushinzwe fitness y'aba bana. Bahagurukana Karara Faustin muri ni one TM team manager yagurukana Itangishaka Pascal kit manager ubwo ni ushinzwe ibikoresho. Yagurukana Havugimana Ernest kit ubwo ni kit manager. Yagurukana Dr. Higiro Jean Pierre Dr. Higiro baramuzi umuganga n'ubundi usanzwe yita ku bakinnyi ba equipe nationale. Ihagurukana niyo nkuru Jean TF ubwo ni sinzi iyi TF ni ikisobanuro kano bita amasengesho Pacifique nawe ni TF. Agurukana Ndayizeye Jimmy Adamu ni T photo ubwo ni uzajya bafotora shinzwe ibijyanye na media cyangwa se n'amafoto muri rusange studio. Irangije hagurukana no bita niyo Nsenga Felix nk'umunyamakuru. Yine umunyamakuru Ferwafa yohereje yahisemo kohereza kujyana n'aba bana. Turabitse ko iki irushanwa bagiye gukina ni Sekafa under 18. So turabibutsa yuko bagiye gukina Sekafa under 18 challenge cup. Turabibutsa ko ikipe y'igihugu Amavubi iri mu itsinda rya mbere iri kumwe na Kenya, Somalia, Sudan ndetse na Egypt. Nibyo twavuga ni itsinda binashoboka ko aba bana baramutse bitwaye neza cyangwa se baramutse bashyigikiwe bagahabwa ibyo bagombwa byose. Ni itsinda bishoboka ko bazamukamo ko ugereranyije umupira w'u Rwanda n'uwa Kenya. Ni navuga ko ni ibihugu bisa n'ibiri ku rwego rumwe wenda nubwo mu bakinnyi bari pro cyangwa se mu bakinnyi bagize umwuga wenda Kenya ihagaze neza aho gato ifite ba Michael Oronga yagiye na ba Victor Wanyama, ariko ubundi ni ibihugu navuga ko umupira wabyo usa n'uri ku rwego rumwe. Reka twihute tujye ku mugabane wa Afrika. Nta kindi kiri kuvugwa ni Young Africans yamaze gushyira nyuma yo gutsinda Simba ikabishyira kuri screen cyangwa se billboard advertising. Yego yamaze none nyuma yo gukora ibyo ngibyo yamaze gushyira imyambaro mishya hanze yamurikwaga n'umukobwa mwiza nko wahoze ubimbwira turi gutegura. Ni ukuvuga ngo Arsenal zarandera badufasha, ariko n'amakipe yo mu Rwanda irabikora bakorana bagirana amasezerano. Serious Sport gusa buriya n'andi makipe Musanze n'andi makipe ajya areberaho tuba dukeneye abatoto beza, abakobwa beza kabisa. Ni ukuvuga ngo iriya jezi ya Young Africans Sandrine dufashe amubereke tuyiveho uri kubona iriya jezi ya Young Africans kubera uriya mutoto njye nabonye yambaye, sinzi niba wenda nanjye yambera nkawe. Mbona wo bita Ferguson wo kuri Pacis turavuga ngo ni umwana wo mu bapadiri ari kuvuga ngo arajya kuyigurira jezi arayimanukana. Nanjye nibyo nkubwiye, sinzi wenda niba yambera nk'uko uriya mwana yamubereye, ariko ntabwo yakubera kuri ariko nawe nzayigurira icyo pe, nzayigurira. Gusa ni nziza, ni imipira myiza. Nzi timu ya wananchi n'ukuri itanga ibirori. Randira dufashe, ariko abantu wenda bataza kumva tubivuga gusa ngo bagire ngo dufashe amubereke, wenda nabo bazajya kugura iriya jezi. Ariko reba nziza, ndi kureba jezi, ndi kureba uri kureba jezi umupira mwiza. areba jezi hari n'akandi naho k'icyatsi niba adafite hafi yakabereka. Ese ubundi umupira waba wambawe n'umuntu umeze kuri ukamubera ko iriya jezi ni nziza. reba buri uri kureba jezi wa jezi nziza. ibya Young Africans team ya wananchi ni kipe muri ariko isanzwe igira udushya twinshi, ikipe isanzwe igira udushya twinshi nagira muri Tanzania, ariko inagira n'abakunzi batari bake haba ndetse no mu Rwanda. hano mu Rwanda twarabibonye yakinaga na El Merreikh yo muri Sudani. barabibonye ko stade yari yakubise yuzuye, stade ya Kigali Pere. n'ikipe rero bijyanye n'udushya twayo, ariko bijyanye na performance zayo n'ubundi reka dusoreze ibyo muri Afurika kuri honorable cyangwa se MP Isaac Adonga wigeze kuvuga yuko hari Magwaya Amonga ubwo yarayoboye cabinet cyangwa se inteko nshingaamategeko yo muri Ghana, yavuze yuko ngo abadepite batagakwiriye kubanga ubukungu bw'igihugu nk'uko hari Magwaya ubwo niyo mu defenseur wa Manchester United ngo batsinda
akijya mu kibuga agahita yitsinda ugasanga amunze cyangwa se apfobe nyine atuma ikipe yiwe ya Manchester itwara neza. Ibyo honorable Isaac yatangaje ubwo yarayoboye inama y'abadepite cyangwa se ubwo yarimo atanga ibitekerezo mu nama y'abadepite agaruka ku musore Harry Maguire amugereranya na ba runyunyuzi. Yego nari navuze ijambo muri Shargiza yagereranya Maguire na ba runyunyuzi bamunga ubukungu bw'igihugu. Nabwo yabikoze gutyo abivuga ntabwo tuzi ngo byageze kuri Harry Maguire Jacob Maguire bitariko nyuma yaho Maguire yaje kwitwara neza na n'ubu ameze neza. Nabibutse yuko turaza kuvuga gatoya tunabibutse ko ubu ngubu bari kwicaza Varane yaba ari muri Manchester United yaba ari muri equipe y'Ubwongereza Three Lions ni hari Jacob Maguire umeze neza rero noneho nyuma yo kwitwara neza uyu Isaac Adongo yanditse abicishije ku rukuta rwa X yamenyekanye nka Twitter yanditse amusaba imbabazi ku magambo Neymar amushimira uburyo akomeje kwitwara cyangwa se asigaye noneho atera baro zerekeza imbere bitandukanye na n'uburyo Maguire yarasanzwe azitera azisubiza mu izamu. twibutse ko hari n'igihe cyageze ugasanga Mzam David O'Hea ubwo yari muri Manchester United hari akavido katrendinze cyangwa se kasirikiye ku mbuga nkoranyambaga afata baro gutya yareba umuntu agiye kwiyagasana Maguire ahitamo kuyirenza. Ntegereza ko ari muri icyo gihe honorable Isaac Adongo umunyegana yabivugiye ariko yamusabye imbabazi. akimara kumusaba imbabazi Harry Maguire yasamusubiza aramubwira ati naraziguhaye MP honorable Isaac Adongo naraziguhaye ariko ndanagutumira tuzahurire Old Trafford ndetse Maguire namwishyuriye muri VVIP cyangwa se ndibaza rero tuguruka gakeya ibaza tumiye Noza Adonga kuriyo yamara kumutumira n'abadukurikiye mu bitekerezeho ese honorable Isaac Adongo aramutse agiye Old Trafford nk'uko Maguire bimusabye ndetse akanamwishyura itike bikaza kurangira Maguire asubiyemo ibyatumye Adongo amwibasira cyangwa se bikarangira abanyarwanda baravuga yitsize igitego reka dukomeze aradufasha ashyiremo akantu gatoya kugira ngo dufate amazi ubundi tuze kugaruka kuri shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi tugaruke no kuri nimujye kure rero turaje noneho dusesengura ibijyanye na shampiyona zitandukanye ku mugabane w'Uburayi n'andi makuru menshi akomeje kuvugwa ku mugabane w'Uburayi. Yes, murakoze nanone tubahaye ikaze. Reka noneho twigire muri English Premier League gabane Burayi. Reka duhere mu Bwongereza inkota masimbi. Impamvu duhere mu Bwongereza ni technique inkota masimbi. Ni inkota cyangwa ni ingota? Inkota masimbi cyangwa se hakurya y'amazi magari. Y'amazi magari. Reka noneho duhere mu Bwongereza muri English Premier League iri bugaruke n'ubundi ikipe ya Manchester City igomba gukina n'ikipe ya Liverpool.
uramfasha Landry nubwo ikipe ya Manchester City irakina na Liverpool idafite Kevin De Bruyne idafite Erling Haaland ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye babayo bakomeye bamwe na bamwe barimo kuko ni ikipe ifite imvune nyinshi ariko mbere yuko tujya kuri uwo mukino tubabare twereke abantu bibutse bereke Haaland kuko nabonye na noza na Premier League muri affiche cyangwa se muri graphique bakoresheje Erling Haaland Mohamed Salah nabwo mudufashe mu bereke Haaland ndetse na Salah mu gihe turi kwivugaho rero ikipe ya Manchester City iritwara gute tuza n'umufana ukomeye wa Liverpool ejo muri twari turi kumwe ariko bamwita Jean Christian Kibonke baramubona rero Erling Haaland mu ikipe y'igihugu ya Norvège ndetse na kapiteni yanditse respect really I love that respect reka dite twanzika ati wenda Kibonke ntuza umufana ukomeye wa Liverpool bamwita Jean Christian Kibonke ari kuvuga ngo ejo muri twari turi kumwe ambwira ati ikipe ya Liverpool imeze neza ugereranyije n'iya Liverpool nako n'iya City ariko ndi kuyitinya cyane afite n'intego yo kuzajya kureba ikipe ya buriya gushaka no gushobora ya Liverpool iwabo n'ubundi mu Bwongereza i Liverpool kuri stade yabo Anfield noneho ikipe ya Man City iritwara gute imbere y'ikipe ya Liverpool ubundi ifite n'imvune zingana kuri iki ubundi abakunzi ba Manchester City bakunda kuyitaza ubundi urabizi ko abakunzi ba Manchester United bayita amashitani atukura abakunzi ba Arsenal bayita Gunners cyangwa se The Gunners abakunzi ba Chelsea bayita The Blues abakunzi ba Man City wenda nkuko bisanzwe bayita The Citizens ariko abanyarwanda noneho bo babihinduyemo ngo ni Imana City ntabwo bikiri Man City ahubwo byabaye Imana City ni ikipe ya Man City rero izaba itana mitwe ikipe ya Liverpool ariko ni Man City ifite ibibazo bikomeye by'imvune ariko ifite n'abakinnyi beza bakomeje no kwitwara neza wenda reka tugaruke ku mvune kadore ku musore Kevin De Bruyne we baramuzi ko amaze igihe kinini atagaragara mu kibuga n'umusore umaze igihe kinini yaravunitse aza yiyongera ku musore Rodri nawe utazagaragara kuri iyi match umwe mu barateri beza Erling Haaland nawe werutse kugira ikibazo mu ikipe y'igihugu ya Norvège navuga ko ni Man City wenda dusanzwe tuzi nk'ikipe imwe mu zifite swad iremereye kabisa wenda ntabwo icyuho cy'abo basore kizagaragara cyane wenda bijyanye n'imyitwarire y'abasore batandukanye barimo ba Julian Alvarez birimo aba Jack Grealish abasore nka ba Phil Foden ndetse n'umusore ukomeje kwitwara neza nawe muri iyi minsi Jeremy Doku nawe umeze neza cyane ni Man City n'ubundi itajya yiburira masi y'umutoza Pep Guardiola ishobora kuzatanga akazi gakomeye ariko tutaza kurenza ingwe ikipe ya Liverpool nayo imeze neza ariko twibutsa abantu ko ni Man City iyoboye urutonde kugeza kuri ubu n'amanota 29 kurikirwa n'ikipe ya Liverpool n'ubu n'amanota 27 ikipe ya Arsenal amanota 27 baramubona hari ya affiche nziza cyane urakoze cyane Landry baramubona Pep Guardiola baramubona Rodri baramubona Virgil van Dijk baramubona Erling Haaland baramubona umutoza Jurgen Klopp nari ndimo mvuga nti ni Liverpool nayo imeze neza ko kugeza kuri ku mwanya wa kabiri n'amanota 27 tunabibutsa ko aya makipe abiri uko bayareba kuri ya Manchester City ndetse na Liverpool tutatinya kuvuga ko ubungu bari yo makipe meza mu Bwongereza niyo makipe meza wenda binajyanye n'uburyo ari kwitwara muri iyi minsi ariko binajyanye n'ibigwi by'aya makipe twibutsa abantu ko Liverpool niyo kipe tugendeye mu myaka ingahe kaduvuga itanu ishize niyo makipe ari kuri top twibutsa abantu ko Liverpool igeze no kugira amata 97 muri championnat ariko ntiyatwara igikombe bijyanye na performance n'ubundi yari hejuru ya Man City nani mu ngaruka rero kuri Liverpool nk'imyaka 3 ziyoboye championnat y'Ubwongereza nani mu ngaruka kuri Liverpool nayo ifite abakinnyi beza banameze neza umusore Darwin Nunez numwe mu basore ikipe ya Manchester City igomba kwitondera mu buryo bwose bushoboka Darwin twibukiranye abantu ko ni umusore w'umunyayirigwe uvuye muri equipe nationale irigwe yatsinze ibitego bibiri ikipe ya Argentine
ibitego by'umusore Darwin Nunez, ndetse Darwin Nunez yongeye gutsinda ikindi gitego ejo bundi ubwo Uruguay yatsindaga igihugu cya Bolivia. navuga ko rero ni umusore Darwin umeze neza cyane, ndetse n'abasore nka ba Mohamed Salah n'ubundi ni Liverpool imeze neza cyangwa se iravantage cyane ugereranyije n'ikipe ya Manchester City bijyanye n'ibibazo by'imvune iyi kipe ya Man City ifite. Igisigaye rero ni ukureba cyangwa se kubikurikiranira mu kibuga, tureba noneho tactique z'aba batoza n'ubundi bari ku rwego rwo hejuru, Pep Guardiola ndetse na Jurgen Klopp. Noneho Newcastle United igomba kwakira ikipe ya Chelsea. Urakoze. Newcastle United nayo ni ikipe imwe mu zimeze neza, ndetse na Chelsea. Chelsea mbibutse ko ni ikipe itaratakaza ku ikipe nkuru n'imwe muri iyi sezo. Chelsea kugeza kuri biri ku mwanya wa 10 ariko itaratakaza amanota ku ikipe nkuru. Ni Chelsea yanganyije na Manchester City ibitego 4-4. Ni Chelsea yatsinze ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 4-1. Ni Chelsea yanganyije na Arsenal. Ni ikipe ya Chelsea imeze neza cyane ugereranyije n'ikipe ya Newcastle muri iyi sezo. Ni Chelsea rero izatanga akazi gakomeye by'umwihariko binyuze mu busatirizi bwayo ndetse na mediane yayo. Ni Chelsea izatanga akazi gakomeye by'umwihariko turagaruka ku mediateri bayo barimo Enzo Fernandez umeze neza cyane inyenyeri, barimo umusore Moses Caicedo, ndetse n'abataka bayo batandukanye barimo Raheem Sterling, barimo Kopama cyangwa se Palmer nk'uko bakunda kumwita, barimo abasore nka bamwita Nicholas Jackson, n'abasore bameze neza rero ugereranyije na Newcastle muri season. ariko nubwo wavuga ko Newcastle nayo atari ikipe y'agafuka imvugo rimwe wenda bijyanye n'uburyo iri no kwitwara muri UEFA Champions League, navuga ko rero nako nakamace keza ko kwitega n'abafana muri rusange. Indi match ikomeye wenda twavuga mbere ko tubabwira n'andi makipe ateganyijwe kumanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ndetse ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, Manchester United na Everton yakira Manchester United. Manchester United versus Everton ni match nziza ndetse ni na match ikomeye, ariko navuga ko ari match isa niri balance wenda binajyanye n'uburyo aya makipe nayo amaze igihe kinini atitwara neza. Gusa ni Manchester United n'ubundi navuga ntabura kuvuga ko igomba kugaragaza nyine koko kari ikipe nkuru cyangwa se kari amashitani atukura binyuze mu bakinnyi bayo batandukanye. Reka dutegereze wenda reaction y'umutoza Erik ten Hag wanavuze ko we yiteguye cyangwa se ateganya guhindura byinshi mu ikipe ya Manchester United. Ni na nyuma yuko Man U migabane yayo 20% igiye kurwa na famille Goreza ikerekeza mu maboko y'Umwarabu. Reka gusa Umwarabu warashaka nka 70 niyashaka, ariko famille Goreza ntabwo apfa kuri ikipe, ndetse iyo famille Goreza Landry ni Everton rero ni ikipe ya Manchester United nayo izaba ari match nziza cyane. Credit kuri Landry, credit cyane kuri Landry niyo nizigi kabisa. Iyi ni match dushobora kugarukaho rero ni ikipe ya Arsenal nayo iri ku mwanya wa 3 igomba gukina na Brentford. Ikipe ya Brentford nako naka match keza ko kwitega, ariko ni umuntu akwiye kwitega performance yo ku rwego rwo hejuru rwa Arsenal n'ubundi binajyanye n'uburyo imaze igihe kinini yitwara kuva muri sezo ishize, ndetse n'iyi sezo nayo Arsenal ubona ko ari ikipe imeze neza nako nakamace keza ko kwitega. Rero reka mvuge ko turaritse abafana mbere sizo matches zaba ziri gukinwa gusa cyangwa se sayo makipe azaba ari gukinwa gusa. Ikipe ya Barca ndaconi yuta, ikipe ya Burnley igomba gukina na West Ham United, ikipe ya Luton Town igomba gukina na Crystal Palace, Newcastle na Chelsea twabivuze, Nottingham Forest na Brighton, Sheffield United na Bournemouth ndetse na Arsenal twabivuze ko igomba gukina na Brentford. Arsenal ahubwo reka twigire noneho tuve mu Bwongereza nibyo biriyo, reka twigire muri Espagne. Ikipe mu gihugu cya kuwa gatandatu ikipe ya Real Madrid izaba imanuka mu kibuga. Iyo Madrid izaba imanuka mu kibuga n'ikipe ya ni Real Madrid idafite
abasore babo batandukanye harimo na Kamavinga n'ibibazo by'imvune zitandukanye ku muzamu Thibaut Courtois, umusore Eduardo Camavinga, umusore Vinicius Junior nawe wavunikiye muri equipe nationale. Ni Real Madrid navuga igomba gukina kwa gatandatu, igomba gukina n'ikipe yitwa Cadiz. Cadiz ariko ni Cadiz igomba kubona akazi n'ubundi binyuze buriya nge sinzi impamvu nsigaye mbona Real Madrid isigaye ihumekesha igihaha kimwe cy'umusore bita Jude Williams Bellingham uherutse no gutwara igihembo cya Golden Boy cyangwa se umukinnyi muto w'umwaka. Real Madrid rero mu mikino twihuse wenda mu mikino itatu iheruka yahuje ikipe ya Real Madrid na Cadiz, Real yatsinzemo imikino ekatuvuga itanu. Real Madrid yatsinze imikino itatu, banganya imikino ibiri, yatsinze ibitego 2-0 2015, itsinda ibitego 2-1 kuri 2022, itsinda ibitego inganya kimwe muri 2022 n'ubundi irangije muri 2021 yanganyije ni ikipe Cadiz ibitego ubusa ku busa, ndetse no muri 2021 uwo mwaka n'ubundi yatsinze Cadiz ibitego 3-0. Ni ikipe ya Real Madrid iri ku rugero rwa 64 ku bantu ba betting, ari ku rugero rwa 64, indi ifite ku ijana, indi ifite 15 doro. Kurumva ko n'ubundi ni ikipe ya Real Madrid bijyanye na performance yayo. Doro yayo iri ku rugero rwa 21. ubwo urumva ko ni ikipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 32. Urutonde rukomeje kuyoborwa na Girona. Niyo ikomeze kuyobora urutonde. Tuve kuri Real Madrid twigire kuri Barca. FC Barcelona izaba itana mu mitwe n'ikipe ya Rayo Vallecano. Barcelona nayo navuga ko muri iyi season itameze neza cyane, ariko yanagize n'ibibazo by'imvune. Pablo Gavi muramuzi cyane, ni umwe mu basore b'abahanga cyane, ariko wagize imvune ikomeye. Nekereza ko bizanagora n'ikipe ya FC Barcelona kongera kubona ushobora kuba umusimbura mwiza wa Gavi, kuko Gavi we ibijyanye n'imvune yagize mu ivi ndetse ikaza no gufata igufwa ry'umurundi, ni imvune izatuma amara igihe kinini atagaragara mu kibuga. Ariko ni Barcelona rero nayo izabitana mitwe na Rayo Vallecano. Yes, ishusho nziza kuri ni ikipe n'ubundi uramutse uzishyize ku munzani wenda kanabo mbarebere statistique ko zimeze, ushingiye ku bigwi wasanga Barcelona cyane, kuko Barcelona ni ikipe nkuru wenda cyane bigwi, ikipe ifite Champions League zigera kuri 5, ikipe ifite ibikombe byinshi bya championnat uyigereranyije na Rayo Vallecano. Wasanga rero Barcelona ari ikipe nyine iri motive, ariko utabura no kuvuga nyine ko ifite ibibazo by'imvune. Wenda urabarebera ibijyanye n'uburyo amahirwe cyangwa se ijanisha bihagaze. Amahirwe ko nameze no kuvuga ngo ikipe ya FC Barcelona mu bijyanye no gutsinda iri ku rugero bayihaye amahirwe ya 58, mu gihe Rayo Vallecano bayihaye 58 ku ijana, Rayo Vallecano bayiha 19 ku ijana, no kunganya ni 23. Mu mikino wenda twareba nk'imikino ingahe iheruka cyangwa se katurebe kuri table ni mwanya Barca iriho. Barca ubu ngubu tuvugana ni ya gatatu n'amanota 30, irushwa amanota 2 n'ikipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa kabiri, ndetse ikarushwa amanota 4, ndetse na Girona iyoboye umwanya urutonde y'agateganyo. Tujye kuri Atletico Madrid nayo ntago wava muri Espagne utayivuzo cyangwa se ntago wayirenza ingoyi. Atletico Madrid nayo izabitana mu mitwe n'ikipe ya Real Mallorca. Ugomba kumanuka kwa gatanu n'ejo, yani kwa gatandatu itariki 25 isaha y'isa 4 z'ijoro ugomba gukina na Mallorca. N'ikipe rero ya Atletico amahirwe ubwo nabo reka tubayeshua ntago bisaba ko ujya wenda kubireba birumvikana. Ikipe ya Atletico Madrid noneho yo birakabije mu buryo no gutsinda ifite 70 ku ijana, mu gihe Mallorca ifite 11, naho Doro yayo ifite 19 ku ijana. Muri match zose ziheruka uko ari 5 nta mukino n'umwe Mallorca yigeze itsinda
ikipe ya Atletico Madrid. Nibyo nakubwiraga ni nko gufata wenda kambigeranye n'inyamaswa ziva mu mazi ugafata udufi dutoya ukatugeranya n'ingona ngo nuko byose biba mu mazi ariko urumva ko usa n'uwibeshya. Ni ikipe ya Atletico Madrid rero ihabwa amahirwe yo gutsinda ikipe ya Real Mallorca. Reka dukomeze muri shampiyona y'Ubudage. Katwigire muri shampiyona y'Ubudage Bundesliga araba hariyo baraza kudufasha batuzanira Harry Kane. Ubu ngubu nabonye rero basigaye bashyira kuri hari Edward Kane zamu w'umwongereza ukina ikipe ya FC Bayern Munich. Tunahere kuri Bayern Munich igomba gukina na Cologne. Ndagutangaza abakunzi b'umupira w'amaguru n'ibitego byose Harry Kane amaze gutsinda nta gikombe na kimwe araterura mu buzima bwe. Kandi ibitego afite ni byaguye n'imbura y'ibitego. Reka duhite dutangira rero kuri FC Bayern Munich ikipe ya FC Cologne. Ni match navuga ko ni match nayo amahirwe ahanini ubona asa nayerekeza kuri Bayern Dominique. Igomba gukina na Cologne. Ni Bayern kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa kabiri na cyane ko shampiyona mu gihugu cy'Ubudage ikomeje kuyoborwa na Bayern Leverkusen. Akiyobora igihe kinini n'imyitware ni kimwe na Dortmund. Borussia Dortmund. Navuga ko rero ni Bayern imeze neza kuko kuri ubu ifite amanota 29, ifite rutayizamu Harry Kane umaze gutsinda ibitego birenga 10. Ni Harry Kane umeze neza rero ndetse ni n'umukinnyi wo kwitega kabisa kuri iyi match. Wenda n'abasore nk'aba Leroy Sané, abasore nk'aba Serge Gnabry, abasore nk'aba Jamara ugomba gukina ejo, ugomba kumanuka ejo kwa gatanu ukina na Cologne. Reka tubanarike rero ku iyo match ubundi mu Kidage bavuga Cologne ari icyo iriya ga usomamo bitandukanye no muri Espagne basomamo nyo iriya ga iri kumwe na hash cyangwa se na iri kumwe na hashi bo bavuga ureba nk'urugero kuno baba byanditse bakabishyira no munozi Corinne ni Corinne bagomba gukina ejo. Tubahe shwa cyangwa twigendere. Birumvikana ikipe ya amafaranga mushyirireho FC Bayern. Bayern ifite 78% mu gihe Cologne cyangwa se Cologne ifite 9 doro bafite 13. Sizo gusa ziba zikina ikipe ya Bremen igomba gukina na Bremen cyangwa ubundi W mu Kidage basoma V. Tugomba kureba tsera katwigisha bajya bamuvuga ngo ni Robert Lewandowski. Ubwo nyine ni ikipe ya Werder Bremen izaba itana mu mitwe n'ikipe Leverkusen ikomeje no kuyobora urutonde rwa shampiyona. Borussia Dortmund igomba gukina na Mönchengladbach. Ya jambo riragora. Ni ikipe izatana mu mitwe n'ikipe ya Bochum. No mu gihe Augsburg igomba gukina na Leipzig itana mu mitwe na Augsburg. Nibyo byo muri Germany cyangwa se muri Bundesliga. Ahubwo reka wenda twigire mu ho gatoya muri Ligue E. Ligue E rero ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Shampiyona nayo nziza cyane imwe muri eshanu. Kwa Mbappe anjaraza kudufasha turebere Mbappe imwe muri eshanu zikomeye ku mugabane w'Uburayi. Ikipe irimo n'abakinnyi bakomeye. Twibutse ko umusore nka Ousmane Dembele nawe yerekeje muri la shampiyona. Muri tunabibutse yuko ikipe ya Paris Saint-Germain yamamariza u Rwanda, Visit Rwanda yo na Arsenal. Mujye mureba hano ku kuboko. Twatangiye tubivuga u Rwanda n'uruyange none se uri kugira ngo u Rwanda yaba rudafite umutekano, u Rwanda yaba atari uruyange nkuko nari mbivuze twari gutangira twiganira showbiz. Nuvuga ngo ejo twihuta cyane ejo muri Ligue E ubwo ni muri shampiyona yo mu gihugu cy'Ubufaransa naho ni ku mugabane w'Uburayi. Ejo ikipe ya Paris Saint-Germain twavugaga igomba kumanuka Saine mu kibuga n'ikipe ya Monaco mu gihe ni match nziza cyane, match nakomeye cyane. Mu gihe Marseille igomba gukina na Strasbourg. Rennes igomba gukina na Clermont Foot na Rennes. N'utundi tumace dukomeye kandi tubarebere na wenda na bitandu mu gihe uvuze Marseille n'uvuga Saint-Etienne
yaranamanutse katurebe byayo ni Saint-Etienne yanamanutse ni Saint-Etienne yanakinnyemo rutayizamu Kevin Monepake umunyarwanda ariko utarigeze akina ikipe y'igihugu Kevin Monepake ko bivuze top reka tuyiveho gutyo ubwo twigire muri Seriga avugwa reka tugiye muri Serie A shampiyona zose tuzigemo harimo abantu bakunda abantu bakubwira yuko Serie A ari itanga amafaranga mu bijyanye no kubetinga ni shampiyona unuva mu wundi Serie A ni imwe mu mashampiyona asaba imbaraga kwisi sinzi niba wibuka ikipe ya Inter kuri finali ya Champions League umwaka ushize n'ikipe ya Manchester City Audio Jungle. noneho mu Butaliyani twari tugeze Atalanta ku itariki 25 ubwo ni kuwa gatandatu saa moya igomba gukina na Napoli mu gihe Asemira igomba gukina na Fiorentina saa 3:45 mu gihe Lazio Roma igomba gukina na Serentina mu gihe nuze ubwo sesa Juventus se nayo tubarebere Juve ntago umukecuru witwe ntago agenda utamuvuze so ikipe ya Juventus Roma igomba gukina na Udinese Juventus igomba gukina na Inter Milan match inakomeye cyane ikipe ya Inter Milan Bologna igomba gukina na Torino nizo match Sassuolo na Empoli ubwo abantu babiri Cagliari na Monza ngira ngo se reka dukomeze amakuru yaracyari menshi kandi sasa nayo tujyanye match zo mu Butaliyani nizo ngizo ahubwo reka noneho mbere yuko wenda tujya kuri Mendy wenda na Mario Balotelli reka tubanze kuri ka gaseke noneho k'amakipe agomba gutomborana uvuga ngo n'udukangara cyangwa se reports amakipe yamaze kuba ashyirwamo amakipe yo ku mugabane w'Uburayi n'amakipe y'ibihugu utu dukangara rero akaba ari two tuzavamo amatsinda cyangwa se amakipe azatomborana bakoze udukangara dutatu ariko hari n'akandi gakangara karimo amakipe abiri kugeza kuri ubu ategereje andi atatu azaca mu byitwa playoffs. Reka tuyasome byihuta hari agakangara ka mbere cyangwa se pot A irimo iyo bita Germany, Portugal, French ndetse n'Ububirigi, Belgique na Angleterre.
muri pot 2 cyangwa se agakangara ka kabiri karimo Hongria, Turukiya, Romania, hakabamo Denmark, Albania na Austria. Noneho muri pot 3 cyangwa se mu gakangara ka gatatu harimo Ubuholandi, hakabamo Scotland, hakabamo Croatia, Slovenia, Slovakia ndetse na Repubulika ya Czech kwa Zlatan Ibrahimovic. Zlatan ya Sweden. Mu gakangara ka kane rero harimo ikipe y'igihugu zitegereje Ariyani ndetse n'ikipe ya Switzerland cyangwa se Ubusuwisi bwa Granit Xhaka butegereje andi makipe azaca mu byitwa tubivyo gake keretse nk'aka gakangara ka mbere gatomboranye n'agakangara wenda ka gatatu, uyu Mudage akajya kumwe n'Umuholandi, uyu Portugal akayobora na Croatia, Czech nayo gibazonga, Repubulika Czech ni Czech gahunda n'Umubirigi kumera Repubulika ya Czech n'Umubirigi mu mpira w'amaguru, none uyu Mufaransa gahura n'Umutaliyani, n'Umwongereza kongera gahura na Denmark. Wenda reka nihuta cyane mu bwe nka story ka Czech. Repubulika ya Czech mu mwaka w'1978 ndumva neza nibuka neza, ni hari kuri finale y'igikombe cy'isi witwa Antonin Panenka. Sinzi niba ujya wumva utuntu wenda tw'udupenalty cyangwa se amakufura bakunda gutera bakayita Panenka. Uwo musore rero w'umunyaRepubulika ya Czech niwe wateye penalty imeze bityo, bihera aho ngaho rero imipira imeze kuriya nyine bayita Panenka. Ni Antonin Panenka umunya-Repubulika ya Czech. Reka ngayo ibyo dukangara cyangwa se ibya pots tw'amakipe agomba gutomborana mu irushanwa rya Euro ry'umwaka utaha 2024 ribera ku mugabane w'i Burayi, nk'uko bavuga kandi ku mugabane wa Afurika, kugira ngo abandi bajye basobanukirwa mubyumva neza. Noneho reka tuveho kuri ibyo twigire ku kirego cya Benjamin Mendy. Uyu Benjamin Mendy wa Manchester City tumuvaho tunagana no ku musozo. Ikirego ashize iminsi bamureze Benjamin Mendy kuva mu mwaka w'2021 yarezwe gusambanya ku gahato abagore barenze 3, ariko Benjamin Mendy urukiko rwaje kumugira umwere. Kuri ubu rero Benjamin Mendy akaba ari kuvuga ko agiye kwerekeza iyi nkiko cyangwa se agiye kurega ikipe ya Manchester City, kubera ko kuva icyo gihe cyose yatangira gukurikiranwaho ibi byaha Manchester City yo ngaho itigeze imuhemba. Benjamin Mendy rero we baramubona akaba agiye kuregera umushahara we. Reka dusoreze kuri Mario Balotelli wamaze kwisabira yamaze ni nko mutazamu mwiza ariko wakunze kurangwa n'ibibazo bya discipline yawe muri kariyeri yiwe, ariko twavuga ko n'umwe mu rutazamu bameze neza cyane mu gihugu cya Turukiya. ngira ngo naha dusoreje reka dushimire mwe mwese twabanye iki kiganiro gitangira tukagira na yego dushimire abadukurikiye rero, dushimire abo twabanye kuva dutangiye kugera tugeze ku musozo. Turahari ku bwanyu kandi amakuru ya siporo yo nakagaruka ni tuzongera kugaruka ku wa mbere saa 5 kugeza saa 7, ariko ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu tuzajya tubagezaho amakuru ya Good TV abagira ku saa y'isamo. Wakoze cyane Arsene, wakoze cyane Clever. Reka mushimire ndetse nanashimire n'ababanye natwe ndetse nanashimire abandi n'ababanye natwe b'ibyuma. Nakoze cyane tuzabane mu bindi biganiro. Imana ibahire.